Kobri YouTube channel bo nai tongnai nro joto mam phata khum khwaya bidesio tongnai rono skang therwa khapon khakchamo ya phayo akheteniyo BRU display scam bo tongnai hajar sora asapara naisingpara pandawo Tripura government miano khasal sningma November tal bosi sasini bosi kholphe nimawo Kanchanpur sub division North Tripura ni SDM ni thu dikhiye bini yawo dikhiye letar so ye bai kuria ha aru mita ketawo hajar sorawo naisingparawo asaparawo tongnai ro sia ma pandawo letar jeri kho mo abomo letar no pore kho ye nro joto mam phata khum khuro no sayek narin chongo abo letar wallet patwa suya phi mabreke suya phi tma hyam klai unke chinisa kawo kaham dong phi hamya dong phi abono joto chung BRU bai thang joto suhayak siagra tongnai ro pho chung joto silepe ni ma pandawo nro joto no pore ek narnai bole tarla dala sinai phono tongha adale nu soya kho phono bangma to pandawo ang tawa bole tarno nro joto no pore kho ek narnai boke English besi mose ang bo English besi monas kang pore khonai ya go ke ang uchi kobre phono pore phinai. This is to inform to all general in public of BRU IDP residing in different relief camps under Kanchanpur subdivision that the proposed settlement location, example Hajarchera, Nandirampara, Navajoi and Munusolenta Purnojoi is cancelled and not approved by the government. Further, it is to inform all BRU IDP of the different camp Asapara, Naisingpara, Hajarchera and Navajoi are to submit their consent form for the approved settlement location where vacant plots are available. Example, West Kalazari, Ultachera, Bongopha, Silachera and Kalalogang within 30 November 2022 without fail. Otherwise, issuing of ration will be discontinued from the month of December 2022 onward. Bodeke suyo tawo kabrubai. Joto relief camp singo tongnai takhum kho hanau phayong rono masis namri phio narau supply tongmode jaga khe hajar sora nandiram nabojoi ake monusolenta purnojoi nole sarkari government rau bai jaga thai khulau approve ya are umi narau ni consent form lekha bo sarkari government jaga thai rimoma wo November 2022 tal man ni msingo lekha joma mari phai painai SDM office Kanchanpur jaga thai bukcha tongmo bakan tongmo rauke West Kalazari Ultasora Bongopha Silachera and Kalalogangwo ari ake December 2022 tal man chingo ration mai rong mai kha mthau anai onai ye bodiki yemia SDM Kanchanpur subdivision 1 ni doiki lekha bai ku riye to yo tawo bo blong hawi te mon raw na ye tongmo singkhe bale khasnam para West Bandari mase borowo uchiha second phase resettlement so nema tongkho 433 family jat mathanga khongye tongo brau thane man ba pandawo ta wo Tripura government by khie jungle clearance khene man ba pandawo order ya phie ta wo sauthai la ye jungle clearance khelai tongo bangbalu ya 433 family no pono borowo shift khena ye khupor bode khie mai sawo chini YBA ro jatin ba pandawo berai kaham thongla kaham ongne ro braut majama samung tang na ro joto ta ona ye tongdi ang to phro nai bo sombar faikchang jorabo tini bo basun chono para en holodor para o keha para sithema ake saimut chung kaile ha bo para khonu YBA unit committee bai ake bo chungbo msio chini Anandabazari jan YBA ni msio bo para khu tongjo okay boro tini tongse kene chini Anandabazari region president ake vice president ake para khoni joto hukra ro ke tini boro chungse kaile ma